jag sitter ju rattlese i det, og så rattlese ångstan i åretøken og fonetiskt og poetiskt så har det rigga bättre sagt helgar istället för helvete. Och men jag släcker ha fri för det men så huxar jag ta det sitter väl men nu tar jag för hitcha på det. Jag vet att helvete kommer från hel men kvart märker helvete i folkasalen kvart konnotationer kvart signalerar det året i mån till hel. Så slår jag upp hel. Sagt du? Ser navn. Hel navn av norrøn og deia godinnene. Så er det heljar. Heljar merker til tjahel. Heljar, nyr til heljar. Hvis jeg har sagt nyr til heljar, så er det nyr til norrøn og deia godinnene. Det er hva det egentlig merker. Men hei hva helvete merker. Nu har vi slitt upp helvete. Refsingar stavur torra glætavo. Ja, det akkurat hva helvete så hell stendur 4 ferir i enske King James, og helvete stendur 4 ferir i føreske King James, så løs og kjemur til a vera. Gjør så vel.